Tolong ini mah. Begini. Nah video ya. Lake rongagora sutingenta homosti rongagora ronghangrong. Lake dioponi lang roy lo. Kayak pani. Kai pani lang roy lo. Alang roy akaren ke thesugudi. Non council long lok peningkan sikar thok lo. Ta opinion is mele tu no sutingenta hawar ini lah kai pani lang roy long. Ane dolong sita sorkar pen council na sikela. Si Ani kan bang ta di dolong kinang lo. Rong sa dolo pasap dolo pu lem siketi dolo. Pula tim cek kiri pura dolo kasih labangso tolong ini tum karbiang long Thomas Council kacari itum CM sar oke lem si baido tumana tumni lo rabjin pen adat pen punola so scheme apa biga nola bare khaisek kasuli pangmela to timbar bis pa bimbubis ang claim ni kasi juni dilo rong so rabjin pen no non ke rong sa Sudah hapu parai sih. mitang manpower mitang cek mitang Maria Tia Sigun, problem sih kadang sikim momrok. Kan paning duk ini dolang mah. Kasilang lo Sudah usumar masap sabu sumar marung para itu semua kita mantuar lo. Silakan paning duk lama dolang mah. Kasi ini karab yang Mas Council uti tuhan sumui bangke. Rabdin kan labang so timbar bris pan ang sensoni pan semula. Karang.